Siphuhlile mbukeli yemukela tindzaba letita ku webcoma tisakatwa emkhulukhaya we-SABC Auckland Park la ku SABC 1 nakule haye nati lethamba imbili. I deny these allegations. They are baseless and devoid of merit. Sikhulile setulu ku-Investigating Directorate Against Corruption Brian Parahachi sitiphikile tinsolo tekuthi inkohlakalo kanye nekungenelela kwetepolitiki kulimata kusebenta ngekhatsi kutebunhloli. All this, they don't train their own people. Most of them, including the IPID, they come from the police, including the IDEC. Lobeka indvuna yelitiko letemaphoyisa Bheki Cele utshele likhomishana leliphenya ngemacala emaciniso nekubuyisana ukuthi tikhungo letiphenya emacala labucayi kuleli tibukene netingcinamba. Very excited, I'm very hopeful that France is going to go through. Umlandzeli wele France uthi ubona lelive lifinyelela emdlalweni wemancamu. Sikhulile setulu ku-Investigating Directorate Against Corruption Brian Parahachi sitiphikile tinsolo tekuthi ke inkohlakalo kanye nekungenelela kwetepolitiki kulimata kusebenta ngekhatsi kutebunhloli kanye nasemaphoyiseni. Parahachi beketfula bufakazi bakhe ekhomishaneni lamadlanga. Ngesikhathi aphinzilitwa ngemibuto Parahachi uyicithile imibono lethi luphenyo lolwendiwa yi-IDEC belunemoya wepolitiki phakathi nobe kuthi beticiphe bantfu labatsite emaphoyiseni. I deny these allegations. They are baseless and devoid of merit. The IDEC has sufficient evidence to sustain the charges on the criminal cases against Lieutenant General Khumalo and other officials at Crime Intelligence. This criminal case is currently pending before the Magistrates Court Pretoria. I deny as baseless any allegations of political interference or hidden agendas. Leli komishana lilalele kuphika kwa Parahachi ngetinsolo tekuphucuta imininingwane lebucayi nekwebelana ngemadoketi emacala la imfihlo nelisele tebunhloli elimisiwe emsebentini Major General Feroz Khani. That I know and that I worked with during this particular time is not the General Khan that I see now with what is appearing before the Commission. I had my reservations during my time at Crime Intelligence on senior officers there, but it was not to the extent of what is seen now. Parahachi uvetela udzaba luchaze njengesento sekujubelisa bendlulele etikhundleni letisetulu emaphoyiseni. Letiphimiselo takhe tita ngemva kwetinsolo tentiwa ngukhomishana wamaphoyisa ase-KZN Lieutenant General Nhlanhla Mukhwana Zinakabuta kutsi wakhuphukela njani esikhundleni sakhe kutebunhloli. Likhomishana lamadlanga likhathatekile ngabofakazi labaletha tincwadzi tabodokotela uma kufuteke bavele ngembi kwaleli khomishana. Sihlalo walo lolijaji leselithethe umhlala phasi Mbuyiseli Madlanga uthi ke atinamsebenzi letifiketi tabodokotela. Lokhu ke kuta ngemva kwekuthi inhloko ye-IDEC Andrea Johnson imikithe incwadzi yadokotela kulandzela kuphutfunyiselwa isibhedlela itolo. Kanti ke bekufanele avele ngembi kwaleli khomishana. Kukhuluma kabanti ngaloko emoyeni sinadokotela Mxolisi Mathebula losadi phepha netemthetho lesitimela. Asikwamukele etindzabeni dokotela. Angibingelela kuwe lengamane ngibingelela babukeli. Dokotela naba phela bofakazi baphelela etibhedlela. Ingabe ke utawuchubeka ngelihlelo yini umsebenzi welikhomishana lamadlanga? Lele bakwendawo labofakazi kwenta ukuthi umsebenzi welikhomishana ube madima ngobe usebenzela esikhathini. Isikhathi lekanaso sincane kakhulu. Isikhathi wengetelwe kodwa asikeneli naso futhi. Bese lokugula kwabo kwenta ukuthi kube madima ukuthi aqhubeke nemsebenzi wakhe ngendlela lefanele. Bonile itolo lilanga lonke balimoshile ngoba kufanele avele lo phethe IDEC Advocate Johnson kodwa akakaveli kuthiwa usesibhedlela uyagula. Kuyinto lemisa kabi umsebenzi wale commission. Madlanga uthi ke atinamsebenzi letincwadzi tabodokotela pheceleti useless. Ingabe ke bofakazi labafaka ekhatsi bo Feroz Khan, Karim Suleiman na Andrea Johnson batawugcine bafikile yini? Kukhona lokubaphocelela ukuthi batfule ubufakazi lokungendiwa kuleli commission? Asadi ukuthi balagcine bafikile yini ngoba nabathi bayagula bodokotela bathi bayagula kude ikhomishana ngakwenza lokungako. Kodwa into lebuhlungu nje ngokuthi ubufakazi babo siyabufuna kakhulu bubaluleke kakhulu. Ubufakazi ba-General Khan ubaluleke kakhulu njengomuntu lento lengena kakhulu enkohlakalweni. Uyafuna athi avele kwayena athi khulumele
sivile bafunda i-affidavit yakhe akubeneli lokho ngoba abakhoni lokuyibuta lembuto lebafuna kuyibuta yena. Advocate Johnson naye simbone namhla vela phada yakhe ubamba uyayekela naye kunembuto lengetulu kwakhe lefuna ukuthi iphendule nguye Advocate Johnson. So bayafunakala labantu bonke bo-Van Wyk nabo Solomon Karim bayafunakala ukuthi bavele kule commission. Lebangaveli le commission ayitawube beseyithatha sinqumo ngaphandle kwabo bese bayasola kusasa. Kutawendekani ke dokotela uma leli commission lifike emaphethelweni ngaphandle kwekuthi ke batfule bufakazi labofakazi? Ngiyacabanga kunento lekuthiwa ama-affidavit ma-statement etabo but submitted kule commission. Le commission ayitawube isakala statement seyibuka tona ukuthi tithini nangabe iyabona ukuthi vele laba kunene bayambanzekanye ngohlakalweni itawusenza tona statement etabo. Lo kusho ukuthi akusinto lenhle kakhulu leyo ngobe siyabadzinga ukuthi batikhulumele ngemlomo wabo ukuze kusasa bangathi le commissioner libavalele khoneni. Dokotela sibonga kakhulu isikhathi sakho. Siyabonga mama. Ngudokotela Mxolisi Mathebula losadi setekuphepha nemthetho lestimele. Kanti ke ngemva kwekuphikisana isikhathi lesitse emalunga eParliamente nalawo ke la ingcenye yekomiti le-Adcock kuvunyelene ngembiko wesikhashana wesithathu eliphenyweni lwetinsolo tekungenelela kwetepolitiki ingohlakalo nebugebengu kutebulungiswa. Bosopolitiki bakhathatekile ngale yesibili ke lebeyiqutshungulwa lamuhla bathi ke ayiveti ngalokwanele letingxoxo teluphenyo lebetibanjwe nguleli commissioner kuletinyanga letengcile. Solo ke akucaci ukuthi leli komiti litawuhlangabeta yini umncamla juqu wamhla tinge-31 kule nyanga lesedulo. Ngolo mhlangano sihlalo lekomiti Soviet lehanyana ubeke kwacaca ukuthi kude inhloso yokuthi umukele lombiko wesikhashana kuphenyo lesombe kepha sinyathelo lesilandzelako ukuthi uthunyelwe kuleto nhlangothi lethinseka ukude tiufunze. We believe that a lot of what we would have put forward for consideration has either not been captured at all without any reasons given for why it is not captured. This is not what we sat through all these months to say that it created a reasonable appearance. It was an improper influence. Yet when I look at how our submissions are being chopped up and compartmentalized in these drafts, it screams an attempt to twist our words. A document of this weight cannot be adopted like this. If we have to produce a report like this, I can tell you for free, Chair, that we will have failed the people of this country. Lehanyana undelibito kumalunga ukuthi akhulumisane ngalokwakhako ngaloko lokusembikwawo owacela ukuthi angawuceki lo mbiko. Kepha ke uthi Violet Khalo watemukela. When the next draft is released, or after it has been released, we are not going to discuss it like we did today. Komite libukele lokucwetha lombiko litawube selulungisile umbiko wesikhashana wesithathu ngalesihlanu emva kokuthi sekukhulunyiswene tawube sewuthunyelwa kulabo labathinzekako. Lobeka indvuna yelitiko letemaphoyisa Bheki Cele utshele likhomishana leliphenya ngemacala yemaqiniso nekubuyisana ukuthi tikhungo letiphenya emacala labucayi kuleli tibukene netingcinamba ngenxa yekuhlelwa kwato nekugcila kakhulu ekucasheni emalunga embutfo wemaphoyisa. Cele beketfula bufakazi ngembi kwaleli khomishana leliphenya ngekubambeleleka kwamacala lendeka ngesikhathi sahulumende welibandlululo. Leli khomishana lifuna ke kutfola ukuthi ingabe tepolitiki tikhungo nalokunye kwangenelela yini kuvimba ukuthi imindeni leyahlukubeteka ithole bulungiswa. Cele utshele leli commissioner lemaqiniso nekubuyisana ukuthi tikhungo letifana neMahawks, IPD neIDEC ticashe amalunga lasuka etikhundleni etsethu lemaphoyiseni kunokuthi tithole indlela letisha tekucasha nekulolonga emalunga ato. Ngekusho kwacele lokhu kungasita ukuthi letikhungo ticudzelane. All these, they don't train their own people. Most of them, including the IPD, they come from the police, including the IDEC. They come from the police and other structures of police like crime intelligence and IPD to IDEC. Uthi ngesikhathi sasenkomishana amaphoyisa tinsita letinyenti tembutfo amaphoyisa lasonjetisela kuqinisekisa ukuthi indzebe yemhlaba yanga 2010 iba impumelelo. Cele uthi lokhu kwavula ligebe kwashiya lamanye emacala alenga lafaka ikhathi neliphenyo lwemacala eTRC. Uthi ngaleso sikhathi batfola umyalo lothi kufuthi baqinisekise kuphepha kwebadlali tivakashi netakhamuti babe bakhombisa umhlaba ukuthi leli likulungele kubamba imicudzelwane lemikhulu.
we had a very focused project. That was 2010 World Cup. I'm sure many other things, I admit, would have maybe taken a little bit of a backseat because we had to make this 2010 happen. Kuyaqhubeka kuhlala kwaleli commissioner. Letinye tetikhalo tetakhamuti takuleli kuthi kuba khona kwebantfu bangaphandle labete timbepha ngebunyenti kuthi kameta kwetfula kwetidzingo ncandi kufaka ekhatsi tenhlala kahle emanti gesi nalokunye kwenaba ngalolidzaba etingudleni tekuxhumana sinelunga lemkhandlu wasodolobha lelibukete kuhlaliswa kwebantfu eJozi Mlungisi Mabaso asikwamukele sikubingelele MMC. Siyabingelela nakubabukeli. MMC kukuthikameta kanganani kuhlaliswa kwebantfu ngendlela lefanele kwanza kwebantfu bakulamanye emave kuleli? Yeah, well iqiniso ukuthi abantu bokufika esinabo kuma informal sectors bathanda ukuba baningi kakhulu kunabantu base South Africa abakhona. And ke lokho kwenza ukuthi uma sisebenza siyo audit abantu sifuna ukuba counter ukubabona ukuthi bayinamba engakanani ukuze sikwazi ukuthi uma sifaka ama services sifake based on inamba yabantu abasuke behlezi ma informal settlement bese inamba yethu ke ilinyazo ukuthi kusuke kunabantu aba undocumented esingakwazi ukuba counter esingakwazi ukuba accounted for ngenxa yokuthi basuke bengasondelanga ukuba bezoyibhalisa ngalohlelo lethu lokwenza ama audit nama profiling. Masuqala usufaka ama services bese ke bewa ukuthi bayawasebenzisa and ngaleso sikhathi basuke bengekho ohlelweni ngoba basuke bengaparticipate kule process yokuthi kubalwa abantu. So lokho kwenza umsebenzi wethu ube nzima kakhulu ngoba iqiniso ukuthi sisuke sisebenza thina ngokwenamba yalabo esuke sibalindele ukuthi bakhona kodwa ke sazi ukuthi bakhona nabo ukuthi ngoba asikwazi ba accountela ngoba abantu abandocumented and kuba abantu abangaparticipate kuma programs kahulumeni. Bese kuba amabhilidi ke lapha esemadrobheni kuma CPDs 8 nakhona futhi sinenkinga efanayo ukuba amabhilidi ethu amaningi lawa esiwabuka njengamabhilidi angeke esibeni sikahle nalamabhilidi asuke ehijackiwe ethathwa abantu abangawa own. Uma ungena ngaphakathi uye uthola impela ukuthi bathanda ukuba baningi kakhulu and ke iprogram yethu ke lena yo rejuvenate ama inner city ithola bese affecteka kakhulu ngoba ngesikhathi kufanele uqoqele amabhilidi ukuze ukwazi ukwalungiswa uwabeke esimeni esikahle ukuthi abantu bekwazi ukuhlala bese kuyithola ubhekene nabo ke be undocumented ungazi ukuthi kufanele ubathatha ubatonise ngapi uma uHome Affairs namaphoyisa engekho ukukulekelela kulo msebenzi lo ngoba iqiniso ukuthi usuke ungenalo olunye uhlelo lokuthi ubalekelele ngoba ngokomthetho wethu thina njengomnyango ozokuhlalisa kwabantu asinalo uhlelo noma umthetho osilekelelayo ukuthi kufanele senzeni ngabo. So lapho bese sigcina siyithola sisebenza kanzima ngoba sisuke sinenkinga yokuthi uHome Affairs iphela kufanele kuzobathatha and uma ungekho nathi sigcine sinazo ukuthi kufanele senze. MMC asibonge kakhulu isikhathi sakho. Siyabonga kakhulu. Sibonge kakhulu ke MMC kanzi ke mbukeli unganyakati siyabuya sisayita itolo. Wemukelekile mbukeli esigabeni sethu sesibili setindzaba na usanza ngena ukhethe kahle hlala nathi. Khumbula ke ukuthi leti ndzaba tiyatholakala futhi ngekuthi SABC tindzaba ku X, Facebook, TikTok, YouTube na ku SABC Plus. Takhamuti taseKhalkhatha emkhuhlu eMpumalanga tfuna kuphenywe tikhulu tesiteshi semaphoyisa kulendzawo. Loku kuta ngemva kwekudutshulwa kubulawe bantfu labane ngempela sonto kanti sekubulewe bantfu labangu-37 kulendzawo nasebahlangene kusukela ngenyanga yaBhimbidvwane. Xolani Mona, Midwell Maluka, Alice Mahlangu naZuzu Moses Edibe badutshulwa ngaphandle kwemuti waMona ngelisonto ebusuku. Kanti ke sikubutile mbukeli ukuthi ingabe yini lengentiwa kuhlomisa emadvodza ngekuthi ke akhulume ngemizwa yawo noma ke ngedingcinamba labukana nato umbono wakho uyalandzela. Xesha lokuba indoda ayikhali laphela khuluma ndoda silwa noxinzelelo lwengqondo
ukukhuluma nomthwalo ojingane nawo. Nakungaba ne-awareness ukuthi konke la kuhlanganyela abobaba khona ngokuningi, kungaba semasondweni, emathaveni of emasociety, kube nabantu abachazela abobaba nge-mental health. Kuba nzima ukuthi amadoda akhulume ngeenkinga zabo, kodwana uma kungenziwa inombolo labangafonela khona, lapho umuntu angaphuthuluka abe right, ngoba noma kunama-center akunandoda engaya e-center ngoba izokuthi wonke umuntu ongibhekile nanginyaka lapha e-center kusho ukuthi nginenkinga. Esikhathini samanje akusilula ukutshela abantu iy'nkinga zakho, ngoba uma ubatshela baphuza amatiye ngegama lakho. Ngcono sithathe iy'nkinga zakho uyifake kuma-social media, kodwa ungasho ukuthi ubani. Isixazululo kulula ukuthi usithole lapha. Lona ngumbono wembukeli, i-SABC ethe first wakuthi phendvulela ngawo. Nasivakashele emakethe tetimali sitfola ukuthi lirandi linyukile nalicathaniswa nelidola lasemelika. Le France litfolana etulu nele Spain emdlalweni lowandvulela wemancamu lamuhle ebusuku eDallas. Lamave atfolana etulu emidlalweni leyandvulela yemancamu nga-2024 ku-Euro nanga-2025 ku-Nations League. Le Spain laphumelela lemidlalo yomibili. Le France liyabati ke bungoti lelibukene nabo lamuhla. Le France silitawulwa kuphuka imikhono kude lifike kumancamu. Umdlali Aurelien Tchouameni bekangekho emidlalweni France neParaguay nangesikhathi idlala neMorocco kanti kulindzele ukuthi abuye kulowa lamuhla ebusuku. Even though Aurelien was on the bench in the last match, the risk was too high. So obviously he's better today than he was. We can't say he's 100% recovered. It's the World Cup semi-final. Yes, the last match he played was 15 days ago, but that is not prohibitive. Umlandzeleli France uthi uyabati bungoti bele Spain. They have one of the best players in the world, Lamine Yamal. Very excited. I'm very hopeful that France is going to go through. Lo mdlalo utawuqala ngensimbi yemfica esikhathini sakuleli. Kuna Ephraim Mabilane kulethamba embili kulethphuma embiteni kuligwalagwala FM. Ephraim. Angibonge kuwe Rebecca, ngibingelela umbukele ekhaya ngisho ukuthi la ngakulinzela ihlelweni letiphuma embiteni sobe siva ngaloko lokwendeke kulikomishana lamadlanga namuhla. Siyophinze sive ngetakamuva letitsinza lokubulawa kwebantfu labane emkhuhlu kulesifundza seMpumalanga. Siyophinze sibuke na umdlalo lotsinza live leSpain nelive laseFrance njengoba nayo indzebe yemhlaba kulibhola letinyawo seya emaphethelweni. Ngibonge Rebecca, ngithathe tinzambo ngibuyele kuwe Josie. Sibonge kuye if kanzi tiyagoqa atalamuhla asiphindze sihlangane ngalwesine kusasa bakhona abalingani bethu besindebele letela maledi tingensimbi yesikhombisa ngesixhosa ungaphuthelwa simo selitulu nanto zakhe mathebula ngemva kwetitolo busuku obuhle ngwane.
Sikubingelele sikwamukele kunasi isimo selitulu kusihla namuhla ngolelo mhle sibuka kakhulu ke Rebecca kanti ke masibuka sithombe sethu likhombisa ke kubaleli kakhulu kade mobuka ke la cishe ke ingabene elive ngolelo muhle kepha ke limbonye ngemafu mobuka ke la eNtshonalanga Kapa kanjalo naseMpumalanga elive ngolelo muhle likhombisa ke ngibonye ngemafu kusihla namuhla kanti ke naselangeni lakusasa lichubeke njalo ngibonye ngemafu kakhulu kade mobuka ke la eNtshonalanga Kapa ngolelo muhle njengoba ukhona lo moya emsinga olubanzako longenawo kakhulu kade efundzeni leseligwini elive njengoba iphumile ngenhla elangeni lakusasa kanti ke liyochubeka ngibonye ngemafu kanti ke ikhona nalenkungu lekhombisa ke la khasa phasi ngolelo muhle kanti ke masichubeka sibuka amazinga ekushisa langeni lakusasa masibuka ke la ikakhulukazi sifundza ke eGauteng kustima enjani ke mawubuka ke la ePretoria lapha ku23 kanjalo naseBroncosprate ngolelo muhle Springs lapha ku22 wehlele ke la kuBoferenhagen ngolelo muhle kanti ke sifundza iLimpopo mawubuka indzawo letfana ke la nabo Musina lapha ku29 elifuthumele wehlele kubopha liphalale nga28 nakhona eThoyandongo ngolelo muhle kanti naseGiyani wehlele Phalabura likhombisa kufuthumala ngaye ke la 29 kanti ke sifundza iMpumalanga indzawo letfana nabo Skukuza lifuthumela nga27 wehlele Mbombela nga25 kanti ke lipholile mawubuka kuBukero lana ke bekubanze kusene Emelo wehlele kanjalo nakubo Standerton ngolelo muhle kepha ke la liphole ngesikhathi ke Nzambama nga21 kanti ke KwaZulu Natal mabuka indzawo letfana nabo Vryheid wehlele uMnambithi lapha ku23 kanti ke Kokstad lipholile nga18 mobuka ke la kubo Durban ngolelo muhle lapha kuye ke la 22 kanti ke sifundza iEastern Cape ngolelo muhle mabuka indzawo letfana nabo Mthatha lipholile nga22 ku Composite lapha kuye ke la 19 kanjalo naseGqeberha ngolelo muhle kanti ke eMakhanda lapha kuye la 18 lokusho ukuthi lipholile nakuleto indzawo leto kanti ke sifundza iWestern Cape bo Vredendal lapha ku22 lipholile nabo Glen Williams 16 eCape Town mabuka indzawo letfana nabo George lapha ku18 17 mawubuka ke la eBeaufort West ngolelo muhle kanti ke iNorthern Cape indzawo letfana ke la nabo Springbok lapha ku23 lifuthumele kuyabanza eCalvin Exen nga-2 kanjalo naseSutherland ngolelo muhle nga-4 kepha ke lipholile mabuka indzawo letfana ke la nabo Uppington ngolelo muhle nobeke ke ubekubanza ke ekseni kuleto indzawo leto kanti ke la sifundza ke iFree State mabuka indzawo letfana nabo Kroonstad lapha ku21 kuyabanza ke eFixburg nga-1 kanti ke mabuka eVelkom lapha ku21 ngolelo muhle kanti ke eBloemfontein lapha ku2018 lapha ke nobeke eBethlehem ngolelo muhle kanti ke masibuka ke la esifundza ke iNorthwest ngolelo muhle mabuka ke la tindzawo letfana nabo boTosca lapha ku25 24 eFreiburg kanti ke eTaung nakhona lapha ku25 kanjalo naseRustenburg ngolelo muhle likhombisa ke la kuphola nga25 ngolelo muhle kungako bengikuphathele kona busuka bube ngilobuhle malangeni